أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير فتوكل على الله إنك على الحق المبين فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما
ألم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة Sekarang silakan buka Al-Quran Surah Yusuf ayat 73 hingga 74. Bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين Kosakata alimtum kalian mengetahui linufsida untuk kami merusak sariqin para pencuri jazauhu balasannya kadhibin. para pembohong. Jelaskan munasabah antara ayat 73 dan 74. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bahwasanya Raja Mesir telah
kehilangan sesuatu. Dan pada ayat ini saudara-saudara Yusuf yang dianggap telah mencuri, mereka mengklaim bahwa mereka bukan pencuri. Pada intinya kedua ayat ini masih menerangkan tentang dialog pencurian piala raja. Baik, tafsirkan ayat yang Anda bacakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 72, qalu nafqidu su'al malik. Mereka berkata, mereka di sini ialah pegawai kerajaan Mesir. Ayat 73 dan 74. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, mereka di sini ialah para saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwasanya sungguh kalian mengetahui bahwa kami tidaklah sampai ke sini untuk membuat kerusakan dan kami juga bukan pencuri. Di sini disebutkan bahwa saudara-saudara Yusuf takjub dengan tuduhan para pegawai Yusuf, maka mereka melafazkan dengan lafaz tallahi. Ini adalah makna sumpah yang berarti juga takjub. Laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi. Sungguh kalian telah mengetahui bahwasanya bukanlah kami seorang yang membuat kerusakan, karena sebelumnya kami juga telah datang ke negeri Mesir. Pada pertemuan kita yang pertama, kalian menjamu kami dengan sangat baik. Kalian memberikan kami hidangan, jamuan. Setelah itu kalian juga menyempurnakan barang bawaan kami, sehingga kami pulang kembali ke negeri kami Kanaan. Dan kami mendapati bahwasanya barang alat tukar kami yang berupa dirham, perak, dikembalikan lagi kepada kami. Karena itu kalian juga mengetahui bahwasanya perilaku kami pada saat kami datang yang pertama merupakan perilaku yang baik, yang sopan, penuh dengan budi pekerti luhur, dan juga dialog yang sangat baik, yang sangat interaktif, yang sangat bagus di antara kita kedua belah pihak. Dan kami juga tidak mungkin merupakan seorang pencuri. Bapak kami Yakub alaihissalam merupakan seorang yang sangat mulia, yang sangat terhormat. Maka tidak mungkin di antara kami anak-anaknya merupakan orang yang berbuat kejahatan. Dalam hal ini ialah mencuri. Maka para tentara, para pegawai tersebut membantah dengan ayat setelahnya. Qalu faman jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Mereka berkata, maka apakah balasan yang akan kalian dapatkan jika kalian berbohong? Maksudnya di sini ialah sebuah tantangan yang diberikan oleh para pegawai raja tersebut. Mereka menantang saudara-saudara Yusuf untuk membuktikan bahwasanya mereka bukanlah pembohong, bukan seperti apa yang mereka klaim pada ayat sebelumnya. Mereka adalah orang yang jujur dan mereka bukan termasuk para pencuri. Baik. Dalam Al-Quran banyak kata-kata yang menunjukkan atau yang menyebutkan al-fasadu fil ardi, la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Juga dalam ayat ini. Bagaimana memahami makna membuat kerusakan di atas muka bumi? Membuat kerusakan
di bumi, pada ayat ini lebih spesifik ke negeri Mesir. Bumi yang dimaksud di sini adalah negeri Mesir. Maksudnya tidak mungkin kami datang ke sini, datang ke Mesir ini untuk membuat kekacauan pada negeri Anda. Jadi tidak mungkin kami pencuri. Oke. Baik. Yang kedua, apakah hukuman dalam dunia ini dapat mengurangi azab seseorang di akhirat kelak nanti? Pada masa itu pencurian diganjar dengan yang pertama, di negeri Mesir sendiri pencurian itu dihukum dengan mengembalikan harta yang dicuri sebanyak sejumlah 2 kali lipat. Sementara di negeri Yakub, Kanaan, pencurian diganjar dengan hukuman menjadi budak selama 1 tahun. Tetapi setelah Islam datang, pencurian dihapus, maksudnya hukuman dari mencuri diganti dengan potong tangan, dan hukuman itu bisa meringankan azab di akhirat dengan catatan pencuri tersebut atau orang yang telah melakukan kesalahan tersebut dia bertobat dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Baik, jelaskan, berikan kesimpulan dari ayat yang dibacakan tadi. Kesimpulan dari kedua ayat di atas, yang pertama adalah bolehnya dalam hukum perhakiman seorang tersangka boleh untuk menjelaskan bahwasanya dia tidak melakukan tuduhan. Dia boleh menyangkal tuduhan. Seorang tersangka boleh menyangkal tuduhan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, adalah balasan bagi orang yang mencuri di zaman dahulu berbeda dengan di zaman kita sekarang setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam.